Mo katlholong eo e tshotseng sebaka se se fetang diura di le 2, moatlhodi Ronald Hendricks o kaile fa puso e reteletswe ke go tlhagisa mabaka a utlwalang. Moatlhodi Hendricks a re ga go kgonege gore balatofadiwa ba reteletswe ke go bega losolwa ga modisautssi le sa galala mme ba kgonne go bega dintsho tsa badiramoepong ba le 34 bao ba bolailweng ke sepodisi. Go ya ka pegelo e ka ya fa sa galala a thuntshitswe mo mafatlheng ka motsi wa matlhotlhapelo a Marikana mme a tlhokafalela mo sejanageng sa sepodisi. Fela Kgotlatshekelo ga ya bona molato balatofadiwa mo losong la ga sa galala. The accused are therefore entitled to their acquittal on all the charges leveled against them. All the accused are found not guilty and are discharged. Botšhotšhisi jwa bosetšhaba NPA bo a re bo tlile go lebelela katlholo eno pele ba ka tsaya dikgato. At this point in time ha nkitla ke re tla phila kgotsa re ka se aphile re tla bona gore se re se bonang mo judgmenteng ga re e bala ke eng se se tlhagelelang. Ba lelapa la ga Mpembe bona ba dumela gore maikaelelo a puso e ne le go gogagoga leina la leloko la bona mo seretseng. Re sa lefo ba lelapa ba amogetse katlholo eno. Sepheo sa state sa puso e ne e le go senya leina la gae, go gatakaka dignity ya gae le go senya bokamoso ba gae. Kgabagare tsheko e nngwe ya Marikana eo William Mpembe a tlhagelelang mo go yona e solofetse go ka simolola go tloga ka kgwedi ya Moranang a le 10 go fitlha a le 28 monongwaga. Kgetsi eno e akaretsa polao ya badiramoepong ba le 34 bao ba thuntshitsweng ke sepodisi kwa Marikana ka Phatwe a le 16 2012. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.